لقامش رولتا خاطی تقین و هجمار کشتی جهازن رژیم و توپاران عالی رکبریه به سر باجار عفرین دا کت روجا چارمی. ایرو جوینا وینا یا ناونتوی بو کریز سوری دست پیدا که و نونر پیاده لگل وزیر دربایی روسی دجوه و لسر بشداربونا پیاده دانستاندن جنیف دا تکز دکه. بالیوزی آلمانی لکردستان دبیجه سایکس پیکو شاشتیه که مزن بو و پیوسته ورا راست کرن و مسرور برزانی بانگ لگل کردکه بو سرخابونا کردستانی. دوار سیاسی سوری دا گروپا ناونتوی بو سوریا دا ایرو روژا سه شمه جوینا خواهی بو دوسای سوری لوین نالدار بخه. اف جوین لگوری حاتیه دیار کرن ده به سروکتی امریکا و روسیا با هر وسا ده کمکارا عربی یکتی اوروپی، ترکیه، ایران و چین جی تیدا بشتر ببن. بی هبوناک سوری چمکی نرکبری و نریجیم سوری جی جبوه جوینه هاتنه و خوندن. جدرکی دیپلماسی اوروپی را گهاندیه که بریا جوینه هر دو وزیرین دربایین امریکی جان کری و یه روسی سرگی لاوروف هفدیتنه که تایبت دارخستنه و هر دو آلیان لسر و گوهستنه سیاسی دریا دانستاندن جنیف دا تکس کرن. ده همان مجاره دا جیگیری وزیر دربای روسی گینادی گاتیلوف آشکره کریه که مجاره آوکرنا حکومت که و گوهستی بو سوریا ده جوینا وینه دا نای گنگشه کرن. گاتیلوف ده پیوینه که روزنامه وانی دا را گهاندیه که مجاره آوکرنا حکومت که سوری و گوهستینه جمافه ولاتنه که ده جوینا وینه دا بشتر ببن. جبر که آوکرنا حکومت و دستور که نو هر وصا هل بجارتن پیش وقت تنه جمافه گل سوریه. گاتیلوف ده داویه هفدیتنا خدا بحثا و یکیجی که رو گوت که روسیا ندجی بشتربونا کردانا ده دانستاندن جنیفه ده. جوالی خواه برپرسکی ده استخبارات امریکی ده را گهاندیه که تخمین های روسیا دفج اسد برده لیب مرجن خواه. لگوری همان برپرسی امریکی مرجع سرکه یا سروک روسی ولادیمیر پوتین دا که دفج پشتگیری بشار الاسد برده اوه که به دیلکیج اسد را ورا دانین و اف بدیل دوه کاربه سروکتی سوریه بکه و آرامیه وگرینه سرانسری سوری. مرجع پوتین یا دویم دوه که بنگه که روسی لسوری ده جیه خدا بمینه. ده پیوینه که طیبت لگل وزیر دربای روسی سرگی لاوروف لباجار وینا نونر پیاده فرانسی خالد عیسی دوزا بشداربونا پارتیا خوا ده جوین جنیف سسیدا کریه و تکس کرد که بی بشداربونا کردان ته چاره سری جی کریزا سوری را نای دیتن. هفدیتنا لاوروف و عیسی لوینا لسر داخوازا وزیر روسی هاتیه دارخستن که تیدا نونر پیاده دیار کریه که پارتیا وی والیگرین وی در ریوبریا خواسری دا خدانین پروژه که سیاسی نه و اف پروژه چاره سریه که گنجا و جی کریزا سوری را داتینه. جهلا خواه وزیر روسی لسر گرینگیا پیاده ده جنیف سسیدا تکس کرد و گوت که او پارتیه کی خودی هیزه کی سیاسی و لشگریه و قطنابه او جگوتو بیجان بیتا درخستن. هیجای ببرخستن یکو ولاتین اندام ده گروپا ناونتوی دا بو پشتگریه سوری ده لبای تخت نمسا وینا ایرو جوینا کلدار بخن. دا مجارن راوستاندن شر در باسبونا آلیکاریین مرووانا و بردوام کرنا گوتو بیجن آشیتی لباری کریزا سوری گوتو بیج بکن. ایرو لوینا دانستاندن و گنگشین جودا لدار دکوین به بجداربونا دولتین سرکه گوباندور لروشا سوریه دکن ده پیشیه ده ایران، روسیا و امریکا. ناوروکا جوینا ایرو لگوری آگاهین هاتنه بلاف کرنه ده لسر و گوهستنا سیاسی آگربست و آلیکارین مروواهی به. مجارا و گوهستنا سیاسی به تایبت لسر پارکرنا حکومتانو د ناوبرا رژیم رکبریا سوری ده به لنهات خویا کرن به باندورا و لسر دانستاندن جنیف خورد به آنا. بریا جوینا وینا هن چالاکی و جوینین جور به جور لدار کتن نخاسم د ناوبرا واشنطن و مسکو ده و یاداوی د ناوبرا وزیر دروی امریکی جون کری و یه روسی سرگی لاوروف گوته ده هر دو ولاتان داخواز و فشار لآلیگرین خوکرن داگو و گوستنا سیاسی بجهبینن لهردم خالا چارنویسا بشار الاسد دمینه جهناکو کیامزن.
اف جوینا گونها دست پی دکه ریدا گو ولاتین اوروپی جی دیسا وگرن روژاوا سوریه و بجداری چارەسەریاوێ ببن و جوینên برلین و پاریسê نیشانان wê yekêne. Tijara sisiyan de li Viyêna di civînên grupa navdewletî de tu hebûna Sûrî tune ye ji ber got ne rûkberî û ne rejîm ji bo Viyêna nehatine vexwendin û wiha tê tekeskirinin got çareseriya Sûrî ne di dest rikberî û ne di dest rejîmê de ye. Di heyama civînên Viyêna de gelek pirs û tirs rûdidin. Gelo dê ew civîn destpêka berdewamiya danûstandinên Cinêfê û çareseriya Sûrî be, an jî dê Viyêna bibe cihê nakokiyeke din û tekeziyeke din. Got çareseriya Sûrî tenê leşgerî ye, nexasim tekeziya Rûsî li ser mana Beşar li Esed li ser desthelata Sûriyê. Pêre avakirina hikûmeteke vegohestî bo Sûriyê dibe domanek. بله تماشاوان هیجا لگوری آگاهی تازه جوینا کو جوینا آلیان بشدار بو جوینا وینا بو پشتگیری کریزه سوری به داوی هاتیه و تیدا هاتیه تکسکرین کو دانوستاندن جنیف سه ده بردوام بکن ده تباغا بده نهاجی درباره روشاشر و پفشین داوی لسوری لباکوری گندواری لازقیه 15 لشکرین رژیم کو دنا واندا افسرک د انجام شر به هیزن ارتش آزاد را هاتن کشتن هفرزن خواجهی جنافچه را گهاندن که ایرو دمجمیر سبه دا لانیا گره حدادیه یه بسرچیه کردان و به دما کولشگرین رژیمه هول ددان در باسی نافچه ببن شر و پفشونین تون دنابرا وان و هیزن ارتش آزاد قومین ده انجام دا 15 لشگرین رژیمه که دنا وان دا افسرک هبو هاتن کشتن. جالیکی دنوال باجار حمسی هات را گهاندن که دو ولاتیین ده انجام توپاران رژیم به سر تاخ الوعر ده جیان خوشدان. انجمن براوانی سیویل تاخ الوعر یا لباجار حمسی دازانین که فروکین رژیم ناوندین تاخه به هجمارک موشکین گرماهی ارمانش کرن. ده انجام ده جمک تمن مزن و جوانکی جیان خوشدان و در دور 11 سیویلان که دنا واندا 4000 روکبون بریندار کتن. که تیزانین جی سیویلین تاخ الوعر جبر دورپیچ و توپاران هیزن رژیمه دروشک مروانی دا زحمت درباست بن. لعنیان روجاوای گندوار شامه اپراسیون و توپاران هیزن رژیمه لدجی بارگهن ارتش آزاد و سیویلان ددومن. هر روزا کمپانیا لشکری رژیم به پشتگیری فروکیان به سرباجار داره و دروژا سیامین ده بردوام دکه. نوچگهان اونیت نیوز دازانین که ده مجمرین سبه ده لعنی باشور و باکور باجار داره هیزن ارتش آزاد بر سوا هولدان در باسبونا لشکرین رژیم دان و ده انجام ده سی لشکرین رژیم هاتن کشتن. لگوری همان جدران که لشکرین رژیم ین کلگر کابوس اولیوای 137 بجه بونه کامپا خان شیح به موشکین گران آرمانج کرن. ده انجام ده 5 ولاتیین سیویل که ده ناوان ده جنو زاروک هبون جیان خوش دستدان. جه آلیکی دن و لباجار حلب جی او ده هیاما شر و پفچونان ده هاتا را گهاندن که هیزن رژیم تاخاسو کری به موشک و چکنگران تو باران کرن. ده انجام ده 12 سویلان جیان خوش دستدان و به دهان سویل جی بریندار بون. لگوری هنجه در میدانی جو باجار حلبه که هیزن رژیم آواهی که سویلان لتاخاسو کری به موشک که گرماهی آرمانج کرن و به صدماویه که آواهی به تمامی هاتا روخاندن و همی سویلین تیده بونا قربانیه. هر روزا همان جدران دانزانین که فروکین رژیم گنده بابیز جیه کودکوه رو جوای حلبه ده به هجمارک ریشان آرمانج کرن. اولورجی هجمارک ولاتیین سویل بونا قربانیه و زیان مزنگی هان مال و ملکین سویلان. ده همان دمه ده لباکور گندوار حمسه شر و پفچون دناور ارتش آزاد و لشکر و ملیشین رژیم ده ددومن. تفگر احرار شام یا گریدای ارتش آزاد جنافچه راگهانده. گل در دورا گنده زارا هیزنوی ده اپراسیون که ده 35 لشکرین رژیم کشتن و زیان مادی مزنگی هاندنوان. هفدم ده هیاما و اپراسیون ده فروکین رژیم جعالی خواه ناوندا گنده زارا و نافچه این لدر دوراوی به بهتری سی ایرش ناسیمانی آرمانج کرن و ده انجام ده زیان مادی و جانی مزنگی هانا ولاتیین سویل. لباشوری کردستان فروکین هفگرتن ناونتوی بارگهین داعش لانیا مغموره به هجمارک ایریشن آسیمانی توباران کرن.
فەرماندارێکی ji hêzên pêşmerge li Enya Mexmûrê diyar kir ku firokeyên hevgirtina navnetewî bargehên rêxistina Daişê ya terûr li gundên El Osaca û Hacî Elî yên li Enya Mexmûrê bi hejmarek êrişên asîmanî topbaran kirin. Di encamê de hejmarek tirimbêlên Daişê yên mayînkirî teqandin û hejmareke nediyar jî ji çeteyên Daişê hatin kuştin. Balyozê Almanî li Herêma Kurdistanê Mark Ihorîn ragihandiye ku peymana Sykes-Picot şaşetiyeke mezin bû û pêwîst e ew jî were rastkirin. Îronîn di daxuyaniyeke de ragihandiyê gotiye ku beriya 100 salan pirs ji gelê Kurd nehate kirin û axawan hatiye dabeşkirin. Wanî ziman ku peymana Sykes-Picot şaşetiyeke mezin bû û pêwîst e were rastkirin. Herwisa Balyozê Almanî li Hewlêrê diyar kir ku pêwîst e ew tiştê ku bi serê gelê Kurd de dihat bi dawî bibe û tekez kir ku dê Almanya piştgiriya Kurdan di vê mijarê de bike. Bi boneya sedsaliya peymana Sykes-Picot şêwermendê asayişên Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihandiye ku dî dem hatiye serxebûna Kurdistanê. Di heman demê de cîgerê Serokwezîrê Herêmê jî Qubat Talbanî li ser serxebûnê tekez kir bi gotina pêwîstiya Kurdan bi serxebûnê mîna pêwîstiya mirov bi nan û avê ye. Got dem bor de diçe êdî serxebûna Herêma Kurdistanê her nêzik dibe. Nexasim piştî bi dawîkirina rêkeftina Sykes-Picot. Şêwirmendê Encûmena Asayişa Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî bi boneya sedsaliya salvegera peyama Sykes-Picot ragihand got biryara Kurdistaneke serbixwe di dest gelê Kurd de ye. Mesrûr Barzanî li ser rûpela xwe ya Twitterê nivîsand got xwînrej û biserketina sedsaliya Sykes-Picot sedemên got nexşeya nû ji navçeyê re weredanîn û dê ew nexşeya nû bi serxebûna Kurdistanê be. Di heman demê de cîgerê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Qubat Talabanî ew gotinên Mesrûr tekez kir û wî jî ji hêla xwe vegot got pêwîstiya Kurdan bi serxebûnê mîna pêwîstiya mirov bi nan û avê ye û got mafê gelê Kurd bi serxebûnê şa dibe ji ber got Kurdan bi sedan sal xebat kiriye û qurbanî dane û xwîna xwe jî rijandine. Qubat Talabanî bang li Iraqê û Ereban kir got hikûmeta Kurd hewla dostaniya wan dike û eger Kurdên başûr di çend salên dawî de nikarîbûn di çarçova yekdewletê de bijîn dibe got rojên bê de bibin cîran û dostin baş. Hêjaya bîrxistinê got serxebûna Başûrê Kurdistanê ji destpêka şerê li dijî rêxistina Daişê ya teror ve ketiye rojevê. Duh li Hewlêrê û bi berdewamiya çalakiyên şermezadkirina Sykes-Picot de merasîmekî mezin hatiye darxistin ku tê de hejmarek nûnerên welatên Ewropî û kesên yên ji her çar parçeyên Kurdistanê jî amade bûn. Beşdaran di gotinên xwe de daxwaz kirin ku êdî hêzên siyasî yên Kurdî bi awayekî rastaqîn têkaliya siyaseta navdewletî bibin da şaşetiyên beriya 100 salî dubare nebin. Agahiyên bêhtir li Cem Şêrwan Melebrahîm ji Hewlêrê. Piştî derbasbûna 100 salî bi ser rêkeftina Sykes-Picot de gelek ji Kurdan hejmareka çalakiyên cor bi cor li hejmareka paytext û bajarên li sertaserî cîhanê li darxistin û tê de daxwaz kirin ku êdî mafê Kurdan ji bal dewletên cor bi cor ve bêye çespandin. Piştî va salên dûr û dirêj ku hemû awayên zulm û zordariyê li milletê Kurd hate kirin. Li Hewlêrê jî û bi heman mebestê çalakiyeke mezin hate li darxistin. Hincaran tê gotin ku beriya 100 salî Kurd neamedebûn dewletekê bigirin lewma İngilîz û Fransiyan ev yek anîne serê we. Nebûna tiqwa navbeyna tifaka Kurda ne hundirê parçekî Kurdistanê de heye ne jî navbeyna her çar parçe Kurdistanê de heye û mixabil navbeyna Rojava û Başûr ew tifaq nîne. Rojava û Başûr eger bibineyek dê destpêka avakirina dewleta Kurdî de çêbîtin. اگر روجاوا او باشور نبنه یک احتمال تأثیر که خراب مقابل سر هر دو طرف واجب بکن. مجال کی براتی آوان کر خدمت آوان کر وک نبر صلاح الدین ایوبی اگر اولیا ایرو حال وان چیدبو بلم تشتكي ام هرقا ويا بفكر
زیر زانه زور زانه دبیت بنگامور زانه 8 زانه دبکو بریا 100 سالی پیوندین کردان گلکی تسک بوون لێ ددەمان هاتە تێگوتن کۆ ئەیدی بە ئاوای ناودەوڵەتی پەیوەندیان وان گەلێکی فڕەهبوونە لەوما دەبە کۆ ئەیدی سوودەکە مەزنیژ بۆ کوردان بێکردن دوارێ هێزین سیاسیین هەر چار پارچەیەن کوردستانێدا گەلێکە رەخنە لەوانتێنەکردن و گەلێکیژی پسنێوان تێداین لێ دوارێ ڕاگەهاندنە کوردی دەژی ئەیدی داخوازی هەیە کۆ ڕاگەهاندنکارێن کورد ڕۆلەکە بەرچاو بلیزن نوکە ڕاگەاندنی کوردی لە هەندێک بواردە گەلک باش پێشکەفتێ مەسلەی زمان مەسلەی کللتور مەسلەی ڕۆشنبیری بەڵام تو ئەگەر بەحەز بکەی لەسەر مەسلەی نەتەوەی باوەڕێ من وەسای لەسەر مەسلەی نەتەوەی زێدەتر کەناڵی کوردی بۆ حزب کار دەکەن و بۆ نەتەوە کار ناکەن تا نوکە مخابن کەناڵێکی وەسان نییە تەنێ بۆ هزرە کوردایەتی و هزرە نەتەوەی کار بکاتن زێدەتر بۆ هزرە حەزبیە لە هەموو دەڤەرین جیهانێ کورد ساکسبیکۆ شەرمەزار دکن لێ برەقس و دیلانن هەنە دنجی دەبێژن نەخێر ئەڤ رەقس و دیلانش بۆ وێکەیە کۆ ئەف ساکسبیکۆ بەداوی هات و کورد دخوازن ئێدی سەردەمەکە نەتەویان و دەست پێ بکەن لە هێنن دنجی دەبێژن نەخێر هەتانها ناکۆکیین سیاسیین دنابەرا کورداندا دبەک و هەن پلانین ناودەوڵەتیین دن بێنەدانین و دیسەژی کورد هەتا ئاستەکەی ژێ بێ بەش بمێنن شێروان مەلە ئیبراهیم ئۆریەنت نیوز هەولێر بله تماشاوان هجان هاجی مبری خابد نهولیری دا کانوان باباتان گشکی به لیکولینر سیاسی برای صلاح بردردین دا گنگشه بکن برای صلاح تبخیراتی و بول تنه دا دست پیکر خودم شتناس بکم جارا کردن دنگ جهولیر دردکوه لباری سرخابونه کردستانی دا تخمینات داداجی هیرو دم هاتیه وقت هاتیه مالا کردی آمده دا کو سرخابون وره راگی هاندن؟ بله ایوار باش يعني بيجمان ملتي كرد وكو ملتك همي شرطي نتوي جيرة هيا ما في وي رواية و شرب خبي ودولتاويها بي يعني وقت شوا همي ملتي جيهاني و ما في جارنوس بو هميان هيا وجهر آلي ده هاتيا قبول كرن إيرو بنسبة إيرو دما يانا لفير لكردستان العراق الهريمة كردستان العراق أبو زيدي شالكي شروكي هريم في تشتيد دي برشعب وطبيعي أوجي بيرو باورية ملتي خود دي برشعب نريني وي يعني تايبتن أو كهانة راديكي يعني لكردستان العراق هو بريار دانا ريفرندوم شيبي وأكبر شهاج ملت بيكرن جهر كشي قالوا اون شد خوازن اون شرخوبوني دخوازن يان رنگك ديجي جياني اون دخوازن افتشت اي بيتا بيك اني يعني يا دور يا نيجيك وش باور دكم نيجيكا ليه آية شرط سياسي شرط يعني موضوعي هيدا بنا يانا هلبت ابجي دميني لشرط بيفانا سرکردایتی سیاسی جبر او بر برشا لشر جي بجي كرنا بريارا ملت ليه وقتي وي ودما وي وظرفي وي قريداي نرينا تفقرا وقت مقود يعني سركردایتی سیاسی او لشر شاني ويا كو في مرشلي يعني بجانبي و كنجي بيك بيني شو وقتي اب بيفا قريداي نشرته انه والله ملت بيجمان ملتي كرد هر بارشي تايبت لكردستان العراق وابتشن قناغا درباج دبري وقناغا داويجي امدزان فيدراليزما بيجمان اب ملتي كردستان بهمي بيكاتي خو ايرو جهانا يعني روشكيك ودخوازن شرب وخبن يعني هم تشتيك دناب ملت هي همشي تشتي دناب واو بغداد هي يعني كان قناعتك انه ببغداد وكو برين نما يعني نما دوام دكي برز صلاح افيا جارا يكمينا كو رايداركي ينكا وك قوبات طالباني جي دنگ خوددا هوليري دنگ خوددا مسرور برزاني جي كو لسر سرخابون جي او بيويستكا وك بيويستيا مروف بنانو اوي ده تخمينا تدار لهمبري وانا كوكيين هوليري و ببغداد راجي چه آستگین دن هنه داکو سرخابون هاو خواست درنگ بمینه؟
يعني أشتنجي برن بحقيقة يعني تزاني بأشتنجية هري كيم لقل بغدايا يعني أو بخوب بالنسبة بغداد بمنتن يعني هري ما كردستان جبر جماج دا بغداد هم مسألة داراوي يعني برية هم حتى يعني معاشي خلقينا ديوا علي كاريا بيشمرغانا كي أو علي كاريا كوش بيشمرغانا تي دريا مطار بغداد همي بو خدبن يعني أفتش جماج دا بمنت بوناج بغداد ليه أشتنجية دي بيقمان هنا يعني يك جوان أشتنجية مسألة دورو بر مسألة هرشي دولتك ودرخ كردستان العراق منها بلي آلية ديوان هناك ناكو كيجي هيا دنا تفكرة سياسي ندنا من لدى بحقيقة دنا تفكرة سياسي دا ناكو كيجي هيا مسألة مذهبية هناك دولتي دربة دشتيخو خشتنا ناف هناك جروب كارن وانا يعني بلفينن وقتكو بخوازن افتش اشتنگی هنه بحقیقت وقت چه گوتنا تلسر که بری صلاح وک هبونا پکک لشنگاله يعني نبش بكك هلبت مقصدا من او دولتك ودشتك وقشنا هنا جروب حقيقة هنا جروبي سياسي كردي عراق يعني مثلا قورانا بشك جيكيتيا هنا جروبي مذهبي هنا او يا دي تر مسألة بككية طبعا مسألة بككية مسألة قلق تهلكية يرو اوانجي دشتك وقشتيا كردستان عراق ده بهنك طرف سياسي والديجي شروكاتيا هريم لقال وان دانوساندني دكن حتى لقال بغداد دكن لقال هناك حشدي شيعي كودبين حشدي شعبي لقال وان دكي يعني بري دروجا بربرشي وان شنغالي ديار دكي دبي ما قريداي بغدانا ما دانوساندني ما بغداها يا ام نفارشك هريما كردستان تهلكتي هي طبعا باش بريز صلاح الملكي دنيا هو نابين كو دنجي جوانان قالكي خورت باج دنجين نفشي كفن وك خوبات طالباني وك مسرور بارزاني افتي وتايكو دما نفشي كفن نمايا يعني نفشي كفن ياخذ كر يعني تشتي شيء رولا فوقك يعني او هلما كو نفشي نودايا جبزوتي اي كفن باوردكم ليه تبي وي براشتين يعني جينجي مال هرشا بارشا كل كردستان عراق تايبت ايرو برينجكي قلق غوشتاي بريبتي شيء مثلا شرقوبون الجموي تشتكي شركيه وك نمونه تشتي الكل نشيبو تشتي المانيا تشيبو بحضاره جينج دركتن وديروا باوريه حميجي يعني يصدي نوت خلكي كردستان سوري بون دنجي بخورتي حمي جينج بون بحقيقه حتى هنا تبقري جينجا وكسوز بشدار بون شركي بون دبي مسألة دا بيجا براشتي جينجي ما أمودا منا شل كردستان عراق شل بارشي ديتر بل لي كولينار سياسي جا هولير صلاح بدر الدين قالك سباسياتات كم بوداما بشدرياتا سرچان هنرمند مزن شبان پرور و ده پیوینک تایبات جوریت نیوزرا دیار کریه کو دوا هریما کردستان روجاوای کردستان برچی نهیله ول سر پرسان و چگیهانی اوریت نیوز کو ده شبان پرور کنگی کنگره که خال کنفرانس که خال روجاوا چی بکه پرور گوتیه کو او هیویده که بچه روجاوا ل سیاست چوت و سرد ریناده برز سروک بارزانی هر گاو دبیجه ادی ناو مد شر تنه شر ناخوازه يعني أبهل شر ناخوازه أو درجة جرك بفكرن خلقي ما ملتي مية أم كردي وهلي برشينا هيلن قناها على كاريوان بكرن خلقي ما أوجي فرتشدبو أوجي بو مد جريان خدمة ذكرن يعني أم كرد بهفد بن كرد وكردستاني بهفد بن دولة خدان دولة بون أم فرق باشور باكو روجات و روجاوا جهب نكن درينا ملتي كرد وكبه وام خلق ما روجاوا تشجار وصا بيچاره و بي بشكري نهيلن كنجي ويا كم كونسرت شوفان بروار اللقامشلو يان العمودين العفريني وي بيل درخستن كردوارن ايماني تولرانسي باقل ببن هنرمند وانم ملت دخوازه بلم سياستي حشكو هين دنگدكه قواش سياسة حشكو برو نرمبو وقواش زي واربا شكرا شعبي تماش دكم
بله تماشاوان هجا بریه که ام بولتنا خب داوی بکن بلوروان جوان رضوان خلیل که اوج خلق کوبانیه اونها لحول ردیمینه و سبه پارچه یک ویدیو جدنگ بلورا خواه دیاری مکرد و امجی وقت تیم اوریان دست خوشی اوید کن که ام به هفره دنگ بلورا رضوان خلیل گهدار بکن. غمگینی بلورا رضوان برین مرام ود کن. داویه بولتانیا دا دوباره کرنا سرنوچه. لقامش لولتا خاطی تقین و هجمار کشتی جهازن رژیم و توپاران آلیان رکبریه بسر باجار عفرین دا کت روژا چارمی. ایرو جدینا وینا یا ناونتبی بو کریزا سوری دست پیکر و نونرین پیاده لگل وزیر دروایی روسی دجوه و لسر بشدربونا پیاده لدانوستاندن جنیف دا تکز دکر. بالیوز آلمانی لکردستان دبیجه سایکس پیکو شاشتیک مزم بو و پیویستا ورا راست کرن و مسرور برزانی بانگ لگل کردکه بو سرخابون کردستانی. بولتن لور بداوی هات. دم باش.